Makiaria na andiki a mohoro tauni-ini ya Olkalau, kamiti ino yugite mbara ino irabatara unyitaniri wa anyiti itemi othe itemi-ini ria gutigirira ati thina uyu ni wang'ethanirwo naguo. Mugite kuma mwaka-ini wa 2017 gutikoretwo na watho wa guthingatithia uheani wa marua ma wendia na urugi wa njohi, undu uria ucungiriirie wongerereku wa unyui wa njohi citakinyaniirie ikiro. Kutoka mwaka wa 2017 hakuja kuwa na mambo ya licensing ya pombe Nyandarua. Kwa hivyo watu wa Nyandarua wanapika ile wanataka, wanauzia wananchi kiholela. Wanakuru nimeambiwa na industry wamekuwa wakipika wanaleta dumping Nyandarua. Wakiambu walikuwa wanapika wanadump Nyandarua kwa sababu hakuna license, ni kiholela. No riu makinyiriirie kuga ati watho uyu wanjia kurutithio wira na njira iria yagiriire, irabu nyingi ni cikuhingwo na waria marekerukana na mendikithia maria mari watho-ini uyu makinyukirio makinya marumu ma kiwatho. Na ni turera andu aria mandikirwo makiheo muda wa ku appeal ma make sure those 7 days ni moka ni marorerwo na ni ma inspectorwo nigetha onao ma consider tondu kuri iria ciahirwo condition icio ndirauga 27. Ngwataniro cia makanitha ni cigathiririe ikinya riri makiuga guthingatithio kwa mawatho maya niguo guteithia kurwa na unyui wa njohi, makiuga ni icungiririe micii mingi kuhaguka gatagati ka mathina mangi micii-ini. Na niseme ya kwamba hii pombe wakati vijana wetu wanapoitumia hawakuri, pombe inakuwa ndio kama damu. Ndio unaona mtu akiwasha kwa ghafla anatetemeka, anaanguka. Najua kamati yetu itapanga namba ambayo itahusisha kila eneo ili kila mmoja akipatikana na shida anaweza kufikiwa na aweze kusaidiwa kwa mawazo, kwa shakura ya kurejesha damu. Muikariri giti wa endia irabu kaunti-ini ya Nyandarua ahinyiririe aruna ake kuhe miario mweke na kuiguithaniria na kamiti ino ithenya-ini ria kwanyuka magoti-ini kuhingithia kurutithio wira kwa mawatho maya, amu ni watho uguteithia ona kung'ethanira na endia aria matakinyaniirie ikiro, akiuga nio mamathukagiria wira wao. Kuona ndamahoya matige guthi magoti-ini moke twaranirie na board na twina chairman na watho ni wekirirwo gutiranidi gutira tugithii goti-ini. Undu uria ungi no njurie list ya njohi iria ciagiriire kwendio Nyandarua County tuheo ta andu aba, tuheo list icio nigetha mundu akorwo na njohi njuru gwake akaugaga ndagakiuga ni akanjirwo marwa tondu ndoe njohi ya njega ni iriku, ndoe ni ya kambuni iriku, tondu kwina kambuni ingi munithagi wa njohi na ndotha ni hitukie ni thirikari ona ingi itari ndaciona. Koguo list yo neko nindikana ikorwo baini. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti-ini ya Nyandarua, njitagwo Peter Mwangi.